yerimizni shu sholi bilan tirikchilik qilamiz. Olib ketdi mana sholimizni. Qancha gektar yerni olib ketdi hozir? Voy mana, yana bolam 20 gektar ba'zan Жардамга муктажды Жаттыбеген кыргызым бүгүндө кандай улуу журт экенин көрсөттү. Кадамжа районунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Чоңгара анквалында Сок дарыясы жээктен ашып, айылды эгин талаларын суу каптап кирди. Анклавга кошуна жашаган кыргыздын азаматтары болгон техникасын айдап чыгып, дарыяны тосууга аракетин көрүп жатышат. Жергиликтүү элге канчалык зыян алып келгенин эсепчилери чыгарып айтаар. Бирок бул кырсыкты алдын алуунун ордуна ошол учурда аталган Чоңгара анквалынын башкарган раис Хаким Салахиддинов баш болгон аймактык тескөөчүлөрү арака тоюп мас болуп жатканын айтышууда. Калганын комментарийсиз. Урматтуу Шавкат Мираманович, бул маселени өзүңүз такыр көзөмөлгө аларсыз деген үмүттөмүн, деп жазып бул видеону жарыялаган Facebook колдонуучусу Кайрат Жапаров. Polu yapırsam. Şalımam yok, darya atıp git. Şalımam darya atıp git. Bizimkilere mağaya mı hazır? Yok, bizi var mı? Pagaya yolda bizimki. Darya nereden mağaya gidiyor? Şalımam. Bugün olsa tek şalım. Bir ay oldu, bir aydan beri uğraşanım yok ben. Yüreğim tamam oldu. Yemeği içmem, iş oldu. Sürekli candırdık şey. Uchastkavoy raislar. Uchastkavoy rais posbon hammasi. Keyin undan keyin uni do'stlari ham birlaydi. Biz kerak uchastkovoydi, raisni kechki soat tun 2da posbonni chaqirdi. Hozir keldi asas tong otib ketdi, suv o'tib ketdi mana. Hozir opam davlenasi ko'tarilib ketdi, men urush ko'tardim. Yo'q, hozir ham kelgan yo'q. Hozir shu vaqtgacha kelgan yo'q. Sho'g'i bularni shunday yel, shunday o'shakdan doktordan o'tkirak. Doktordan o'tkizsak bo'ldi. Kecha mos bo'lgan. Hokim bularga qo'ydi so'yib, aroq ko'p tashab ketgan ishdan. Qaruz qo'lga chiqmadi deyishdi. Boy biz yo'lda turamiz, daryani bo'yidamiz. Yordam bergilar, birottalaring borib yordam qilinglar. Xalq qiynaladi desam, barana hokimiyatga bor, o hokimiyat biladi. Ono hokimga kir, hokimni qabuliga kir dedi. Menga quloq solgan yo'q. Bir oydan beri uxlaganim yo'qmi? Mantib daryo olib ketding. Mana daryo olib borib endi bo'lari bo'ldi. Siz yo'qmi texnikalar? Yo'q. Hech yordam beradi. Bu hozir keldimi jardamga? Qirg'iziston texnikalari ishda o'tadi. Qo'shni qo'lim tug'anchilig'i la, el yurdi la. Kırgızistan'la koştum yaşayın. Kırgızistan'la yordam kıldı bizge. Uyga beton qo'yguncha shuni dambaga qo'ysa bo'lar shuni. Qayoqdan keldi shunchasi ham? Eldin zeminni uyga qo'yib o'tiradi. Бұл ошол жана ел наразы болгон. Ушул айылдын раиси деп коет. Ошо раиси Хакимдин үйү. Дамбага келген 50 тонна цементти ушинтип өзүнүн үйүнө пайдаланып жибергенде эл наразы болуп айткан үй ушул экен.